Ngokunye igcokama liphoxa-ke umlandeli. Anibonani kuphi na uplatform yakhona lombuso njenganje kubingelana-ke umathinda cosi ntombi umqomo namahlakabazi oqomonana ngana wethu ngakusula khona kuqala la ngicela uphasana-ke subscribe button laphana share uphinde comment ekhulu nakho-ke subscribe bike makhe hamba suke senza ukuthi kube wena oqala uthola notification make sikufakele video yakho hamba phambili yengane zakwethu sekuphahluka laphana-ke umthandeni emva kokuba-ke abalandeli becomplainile noma-ke umlandeli ekhulume wathi nikela kanjani ngaphandle kubeni usahluleka lana kwelakeni ngathi sixakeke kangaka ndoda siswele nosheleni awusilekeleli. Igcokama laphendula lathi-ke vukani niyosebenza. Kanti-ke igcokama elisha belekade liposte ukuthi Swaziland laselifake iflegi laseSwazin lento yokuqashwa nasemazweni angaphandle singenze ngafunda ukunikela nami kwamanye amazwe ngiyawufaka umnotho wasethi #King wasethi #SK wasefaka isikhova wasefaka isiginci umthandeni waseveza-ke iy'thombe eyothenga laphana emamakethe noma-ke emakethe yaseSwazini iy'mpahla-ke zaseSwazini engibuka mina kuwumlando omuhle kwigcokama elisha ukuthi-ke leli shirt noma lo mqhele noma-ke leli bhayi ngalithenga eSwazini qobe ubona-ke umlando nathi ebesisiphila ngaphansi kwawo kobaba ukuthi-ke lento le ngayithenga endaweni esekutheni. Ngiyafisa ukuzwa umlaleli wami njenge-Boss Squad ukuthi-ke wena le comment yalo mlaleli uyizwe kanjani ngoba baqhubekile abantu abaningi kodwa-ke wase buye ehlela ngezansi naye kodwa-ke igcokama libese likuveza ukuthi hayi bo ningadlaleli ngaphi impendulo linazo. Ungakhohlwa ukulalela inkundla yokuxhumana kubeke uTwitter, Instagram zoba uTikTok ukuthi @mathintacebisana noma ukuthi @Guluva TV nakhona lapha Facebook kuthi ku WhatsApp group 079 841 4163. Danko.